Sanibonani ngiyabingelela iNingizimu Afrika yonkana onibingelela umgojeli umfana kaNcube odabuka lapha eMtubatuba. Ngizonethulelana umsebenzi wami ka-2025 isihloko sakhona sithi i-Oxygen. Bengicela ke ningelulele isandla ngane zakwethu ningeseke ngayo yonke indlela. Umsebenzi ngiyaqinisekisa ukuthi ngoLwesihlanu uzobe usukhona. Ngicela ke singene lapha subscribe lapha ku-YouTube, o-Spotify, si-streame ngendlela nje esijwayele ukwenza ngakhona. Ngiyothokoza kakhulu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ama-South African.